Dios minchisqa. Ñanchayaykamuña programa ikichis Catequistakuna rimayni. Chaytapuni moran. Hosun qolla llapananchis. Ch'ullalla Diospa wawajina kawsakunanchista. Kaypiñan programa ikichis Catequistakuna rimayni. Ñañaykuna turaykuna ñataqkunanqa iskaykaq domingo febrero killapi nisqaña kasyanchis ñawpaqman puririchinanchispaq kay programanchis Catequistakuna rimayni ari turaykuna ñañaykuna kay programanchis ñawpaqta riki ñawpaqman puririnanpaq llapallanchis riki mañakusunchis Dios taytanchismanta riki primertaqa maypiña chaypiña kaspapas riki ñaq masiykuna qankunaspas riki wasipiña maypiña urqu patapiña kashankichis chaypas hakuya Dios taytanchismanta mañakusunchis nisunchistaq Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun. Munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq ki pachapipas. Sapunchit antaykura kunanqa wayku huchaykutari pampachawayku imina nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina amataq kacharaykuchu wataqay kurmunaykupaq irinra tukuy mana rinmanta qhispichiwayku. Hinallataq mañakusunchis mamitanchis Mariamanta paypas riki kunan p'unchaw riki 2 de febrero Virgen de Purificada mamanchis purificación mañakusunchis nuqanchispis ki napaykuywan riki paytapas riki mañarikusunchis much'aykisqayki María Diospa graciawan t'asqan kanki apunchis Diosmi qan warmikunamanta qullanami kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesús wawaykiri quyanantaqmi A Santa María Diospa maman nuqayku huchasapakunapaq mañakuwayku kunan wañuyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria kachun yayapaq churipaq Espíritu Santo paqpas imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Ancha munasqay turaykuna ñañaykuna yapamanta riki kay programanchis Catequistakuna rimayni domingo a domingo lluqsirimusyayku riki qankunapaq sumaq napaykuykachun llapallan Arquidiócesis del Cusco llapallan decanaturakunapaq kaypi kashankis riki decanatura Anta hinallataq decanatura de Calca, decanatura Urubamba, decanatura Paruro, decanatura Acomayo, decanatura Paucartambo, decanatura Quispicanchi qankunapaq sumaq napay hinallataq decanatura Quebrada Honda, decanatura El Sagrario, decanatura San Jerónimo qankunapaq sumaq napaykuykachun. Catequista masiykuna urqunta q'asanta purispayku nuqaykupis kallpanchamiki kay wayraman wasi rimanaq radiokunaq chawpinta riki Radio La Salle, Radio Illari, Radio Poder Huayna, Radio San Cristóbal, Radio Municipal de Qasqa, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Lares, Radio Amparaes, Radio San Cristóbal de Chinchero kan paykunaq chawpinta maymunayta urqunta q'asanta wasapayamuyku wasiki pukupi chashkiyku waykuyama hina kaychu turaykuna ñañaykuna uyarikamanchis hina uyarimusqaykistaqa runa masinchikkunama willarichis ama chillapichu qhiparukuchu hina kaqtinqa ari kunan p'unchaw mana riki sapallanchis kashanchis riki aswanpis riki kasyanchis turanchis Epifanio riki haqay parroquia de Isa comunidad cristiana de Chawaytiri chimanta riki vistaramanchis paypis riki catequista masinchis hinallataq kaypi kashan riki turanchis Valentín payqa riki domingo a domingo lluqsirimushayku hina kaqtinqa napaykuyta qankunaspis chiyarichisi hermano Epifanio napayukuy. Muchísimas gracias Panallay ancha hatun tukuy sunquywan añanchaykuni ki programanchis Catequistakuna rimayni ki programanchis hasta wanqa mamitanchis Virgen Mariata Gima paypa munakuyninwanqa kay sumaq programanchis urqunta q'asanta riki kay sumaq radiokuna uqunta chayalsianchis igual manera kay yunkaw huknamanpis chayallanchistaq kay radiokuna uqunta chayqa ancha kusisqallan panayki sumaq kay domingo p'unchawpi ki programanchis chawpinta chayarushanchis phuyuchawan chawpichanta hinallataq haber wayrachawan chirichawan parashanarikspacha ki punchawkunapaq parashan allaqtanchiskunata hinaqa siempre nuqanchis wayqiykuna panaykuna como cristiano católico hina ñawpaqwan purispallapuni ki programanchanpis kallpachanakuspallapuni
siempre taquinchis kuna kashanchip si sumaq Dios yupaychanakush kallpasanakushpalpuni wayqikuna panaykuna sumaqta ñawpaqman puririsonchis chayqa kunanqariki imachus kunan punchawpaq Santa Madre Iglesia ñawinchaykunata tiqsimuyuntinpi Santa Misapi astawanqariki taytanchis munakuyninta rimayninta wayqikuna panaykuna churaykuwan sinaqa chayta ñawpaqman purisunchis. Cosa turay Epifanio hinallataq turay Valentín qampas napayrukuy. Kusa Dios ninches mancachon, gracias Ricky hermano Epifanio, Hinayata hermano Rosemary, Kangunabab Satunkarina Paikachon, Hinayata Padre Nispas, Padre Bernardino, Pipes Rick Honams Ricky, Iliankana Bekachan Pipes, Sirai, Nokaigovski, Sapalek, Guaychai, Kuna Panaiguna, Hinagatenka, Napaikachon Yapan, programa radial siempre permitiban que Nesumams Rick y Misuramanta, propietario Kun, Paikunabas Satunkarina Paikach, Hinayat Kanguna, Uyeremos Kunabas, Kuna Panaikuna, Yapalexis Patunkarina Paikachon, señor Taitanjes Paxotilampi, con un domingo. Presentación de Jesús en el templo, Virgen purificada, Nespa Ninches, Mamacha purificada, Nespa, celebranches, entonces tu sumshanga cuchaba aquí en parroquia por ejemplo, aquí Canadá siempre, Tío Yachta Periquina, Paixonches, Paicuna siempre, Zapa 2 de febrero, Mamacha Virgen purificada, Tariki, Paicuna Camunaita, festejando, celebrando, Kanguna Pajatun Karena Paicachon, Konanka Callerizonches, hermano Rosemary, Callerizonches. Ari, cosa, ari, kinapay, kuy tapos chaskiron, sriki turanchis. Epifanio, hinayata turay Valentín, kangunaps may munay napayro ko ari no kaps napayro ko sa kaya, ari hakay de canatura de kispikanchi, o kongate, chay pinapayro ko hermana Luz Mila, hinayata riki, sumak turachanchis kasyo ni chalariki, Gabrielito pay pak sumak napay ko kasyo niya, kalpanchasons pay ko napakpas hinayata napakakusonchis, comunidades cristianas de Acomayo, Sangarara, Ñañay, Zenobia, Hinayata, Riki Alcoro, ¿no? De la parroquia Paikunabas Napaxonches, Tucuipa, Jajaik Antayachtapi, casi Riki comunidad de Inquilpata Pinapaxonches, la paya Eñak, más en Chisconata, Paikonariki Napay Mankipone, en español, Riki Axel, Pampam Napaikamikiko, Hinayata Okra, Parcot Ika, Sunchumarca, Chinchay Pugio, Conchacalla, Mantojla, Ancawasi, Chinchay Pugio, Cancunapac Sumas Napaikikacho. Hinakastenka, Imapunchao Mikunangashanchis, 2 de febrero. Imakunan Kunam Puncha Oriki, casi Ariki, celebración con Amaimune Kunam Puncha, casi Ariki. Mamanchis purificada, pero chip kashan con un chao para que evangelio, la presentación del niño Jesús al templo, niño Jesús tariki taita mamawan aparanco mai tariki templo ma aparanco riki paikona riki presenta moranco riki chip rico rona karan y más tíos me karan turei Simeón me karan. Ah, ya, Simeón paikas kariki Dios katiko genariki pai riki kawakus kan niño Jesús tajinas pa imaneskan Ricky, ña payqa Ricky manasya wañuyta wañunanraqchu karan hasta taytanchis rikunankama chay rikuru España Ricky kunan thaqpiya riposaq nispa payniran rikuspanqa. Ah, kunanqa wañu kapoyta atiniñan imaraykuchus qaspichiqniyta riqsiniñan rikuniñan nispariki Simeón karan huk machuchaña riki runa Dios qatikuq riki chayhina kaqtinqa ri llaqtanchis kashaña chay festividad del Virgen Purificada nisqa nuqa llaqtaypi anta llaqtapi kasiyami kay Virgen Purificada nisqa kay comunidad cristiana de Chacán, Chacán, chipe, may bonay tariki paykunapas rik prepara kamsharanko riki novena kunawan, misa kunawan, nakuna rosario kunawan, chikunawan paykuna may munay tariki prepara kamsharanko chayqa riki kunawan punchawqa allin punchkanqa rik Santa Misa Marik puririyunqaku llapanku. Importante nuqanchispaq todo cristiano rinanchispuni llapanchis catequistakuna en primer lugar puririnanchispuni nuqanchisqa Santa Misa lo más primordial. Hinachu chamanachu turay Epifanio aqay Isaac llaqtapi mayqin comunidad llapipis celebrakunchik kay mamanchis purificada y chamanachu willaywanki como chikayantaqa. Bueno, panay Rosemary hari nisqay hina wakin llaqtakunapi raymichakun kay mamitanchis María Purificada nisqas kay sumaq raymichakuy y chaqa kay Valle Sagrado de los Incas mana kay lodopi tanto kanchu pero sí noqanchis nisunmanpis hina qhawarisonmanpis hina imamunaytaya kay purificación nisqa yuyaychay rimari noqanchis cristianukunapaqqa
anchatapunin nuqanchis kay sunqunchista tupaywanchis imaraykuchus hay veces nuqanchisqa kay p'unchawkunapi mana preparas kaspaq tusuytaña punasunman chips manataq Diospaq hinas tusuqsun chayqa manataq chalinchukmanman hay veces catequistakunapas kanku chayqa catequistakunas wakinqa mana punitaq chayta valorankuchu mana punita yachaykuyta sunqunkuman churaykunku chayqa hay veces manataq chaykuna qalinchukanman porque kay mamitanchis nishan purificada nishan chayqa nishu allin rimaypunin kay rimariqa kashan chayqa ajnan panay kay lado sunapiqas mananchik fiestanchiskuna kanchu fiestakuna kanmi chayqa siempre cristianoqa Santa Misaman puririspa kallpachakuspa yaychakuspa chaypaq takinskunapas kanrik chaymi ninchis yaychakuspa kallpachakuspa takikunapas takikuna nispa siempre panallay. Ari kusa turay Epifanio turay Valentín kunanqa rik chawpi narsunchis rik shutañas na rimaramshanchis ñañanchis kun turanchis kuna rik aburrirakamshanku pero mana rik hina kaqtinqa kaypiña Dios yupaychanataki kaymi programaykichis catequistakunaq rimaynin chaypiña Diospa sumaqtaki. Riki chaypi riki kasiaran Dios yupaychanataki maymunayta riki kunanqa kasianchis imawatapi riki llapan iglesia kasianchis año jubileo nis 2025 nisqapi riki año jubileo nispa riki peregrinos de esperanza chim kashanchis nuqanchis riki kunan wataqa chayta nuqanchis reflexión manchuraykunanchis chayta imaninanta chaykunata yacharinanchis astawan no maymunayta chayhina kaqtinqa kunanqa riki Diospa siminta ñaña wincharsunchis imachis kunan p'unchaw churasqa kashan ki Diospa simin chayqa nisun a ver kunan p'unchaw kashan Evangelio San Lucas qillqasqa riki hatun t'aqaynin ishkay riki huch'uy t'aqaynintaq ishkay chunka ishkayniyuqmanta maykama ninkichis tawa chunkayuqkama kashan riki chayhinaqa ñawinchaykusunchis nisunchistaq kaymi Evangelio San Lucaspa qillqasqan simi Moisespa kamachikusqanman hina wachakuqpa
uyanchakuynin p'unchay chayamuptintaq Mariaqa Josepiwan Jerusalén llaqtaman wawata aparqanku Señor Diosman presentanankupaq ofrendatapas haywanankupaq Señor Diospa kamachikuynin simipin nin llapa phiwi nasiq qhari wawan Señor Diospaq t'aqasqan kanqa nispa nillantaqmi iskay kullkutaq utaq ishkay malqu urpitapas haywanki nispa Jerusalén llaqtapin tiyarqan Simeón sutiyuq runa paymi Dios yupaychaq chanin runa karqan Israel runakuna q'ispichisqa kanantataq suyasharqan Santo Espiritum paypi karqan chay Santo Espiritum payman willasqaña Cristuta manaraq rikushaspa manapunin wañunkichu nispa hinan Simeonqa Espirituq pusasqan Dios yupaychana wasiman haykurqan chaymi tayta mamanqa Jesus wawata apamurqanku Diospa kamachikuyninman hina ruwanankupaq hinaqtinmi Simeonqa wawata marq'arikurqan hinaspan Diosta yupaychaspa nirqan kunanqa Señor Diosni nisqaykiman himna kamachiykiqa sunqupas sunqu wañukapusaq ñan rikuniña kachamusqayki q'ispichiqniykuta llapa llaqtakunaq qayllanpi churasqaykita paymi mana judío runakunaman k'anchaykuspa munaynikita riqsichinqa Israel llaqtakipitaq qhapaqchay kanqa nispa hinan taytan Josepas maman Mariapas musparqanku Jesus wawanta imaynata nisqankuman Simeontaq paykunata saminchaspa maman Mariatawan nirqan qhawari Diosmi kay wawata Israelpi churan wakinkuna urmananpaq wakinkunataq Diosman kutirikunanpaq Diospa munayninta rikuchiqtinmi pay kontra rimanqaku ahnapin paykunaq yuyaykusqan yachasqa kanqa llakikuymi espada hina t'urpusqa sunquykita nanachinqa nispa chaypiqa kashalarqantaqmi Aser ayllumanta Fanuelpa ususin Ana payqa karqan yuyaqña profetisa warmi paymi doncellallaraq kashaspa kasarakusqanmanta qanchis watalla qusanwan tiyasqa pusaq chunka tawayuq wataña viuda karqan payqa Dios yupaychana wasimanta mana lluqsiqchu tuta p'unchay ayunaspa mañakuspa Diosta yupaychakuq chay warmin chay kikin oratapuni hamusqa Diosman graciasta qurqan Jesus wawanmantataq rimarirqan llapallan Jerusalén llaqtaq kacharichisqa kayninta suyakushasqankuman hina Señor Diospa kamachikuyqa siminman hina lliwta hunt'aspataq Galileaman kutipurqanku llaqtanku Nazaretman wawataq wiñarqan kallpachaykurqan yachaywan hunt'aykusqataq karqan Diospa khuyapayakuynintaq paywan karqan kaymi Diospa simin Qampaq gloria kachun Apu Jesucristo. Bueno, turaykuna ñañaykuna chaypi Santo Evangelio kunan p'unchis San Lucas manta maymunayta rimapaywanchis. A ver, turay Epifanio, imamantan ki Santo Evangeliopi rimashan pitan temploman apasqaku? Bueno, a ver, que hizo más Dios ninchis rimarisqanman, que hizo más simim qawarisqanchis imagina papanchis Jesucristo wawa kayninta, ¿no? Wawacha kaynimpi apasqa kasqanta panallay. Pita apasqaku niño Jesús tariki temploman pikuna meresqa nawariki mamitanchis Mariawan hinallata Josepawan riki chi tiempo piri qhari wawakuna temploman presentanachu kasqa imaynachu kanman turay Valentín. Ari Antiguo Testamento mandrama chayta nishani kay Levítico 5:7 anchiñaqpin chayta rimashawanchis primogénito, o sea, que primero wawaya presentana kasqakaran riki. Mana primero wawallachu ashwanpas animalkunapas imapas riki ahnata presentana todo primogénito imanikuna primicia nisqanchikuna. Chirayku niño Jesús pas presentasqa karqan riki.
Pero más antes chatanishariki. Cuando cumplieron los días de la purificación, según la ley de los padres de Jesús, llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Turay Valentino, Tapikima, y me purificaciones, cat entendí, soma, chillatar. Ajá, antes purificación, creo que se llapan warmi con que según warmi haris suawan karan que anjimantan que purifica con un karan tantos días nas pagnata cheita remashawan Levíticos 12:2 antes ya pinche remashawan Levíticos antiguos samento akash entonces antes ya nishan purifica ko remat antes que warmi con que un juegos un con que wawan ko luz nas chingo antes siempre ya war pawan no entonces antes con limpia con un pai con karan judío con yawar karan hojo impureza genea mana ni siquiera de que karepsrik anchi siempre ningo poner que sapa que yawar mona yawar ning famon pon entonces anchi rato kan mana pon karikunaps achuinan chukaran entonces impura neran ko pon war mona no entonces anchi rai konik pipes rik birich mare mamanjes pas purifica con angashara entonces pero ashuan pas que beca mana purifica cocho nishun na chaturishan ashuan srik taitan está presente rishan pai con rik daxrik ofrecian gorik ofrecnan gops karane que paloma chatrik iskichat nas para pichonas nas para shan kaslian remai bak tortulas o dos pichonas y paloma chakunata sia pai con ofrecnan go rik sacrificio na aywanan go kaskas anjim chi purificación para ikasha Levíticos khakaman Cosa turairik, o sea, no caps entendieron niño, ¿no? Purificación. Chejina kahten kariki, a ver, octapui con atagasha. Chipignishanyari maronchishna. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces, Chitrik apascaco hinariki chepi karaniki pi su tío runakaran, Simeón su tío. Y me negas capay. ¿Y me engascan Simeón? Simeón me dijeron que ojo, no somos ni profeta para porque Israel siempre suele ser poner que acá ya está suele ser poner taitan soh redentor, no ojo salvar que es entonces para que Espíritu Santo que revelas cara mana wanyunambach mana wanyunan rachkaran hasta rikunangama taitan just salvar rikunangama entonces rikuron tache kunan wanyukapos nespaneran que Simeón munay piadoso neshanik o sea alguien santuruna karan Dios katik khurunan Cosa turairiki chejinaya entonces cheimante kashariki y abertura y Epifanio tapuisaiki imanispan nesqa Simeón Chihuahua taricurus pa Caribochata niño Jesús taricurus pa imanis pampainerkan. Y painerkan ya conan caspechak tariconi guanyukapos o otra parte nima ari que ni son más no que sorpresa pai ricorgan y pai tarirkan gambas chat entonces pai ancha cosis ha chay rimarirkan chay ofreces ka atukuininta y nirkan pai y yang konan respechak triconiña nispa. Cosa tura y Epifanio aririki. Chejinata Simeón pasnerariki konan ka Dios ni wanyukapuita atiniña qaspichejni tariconiña nispariki. Cheja paips wanyukapurqa. Y maray konaja turanchise Valentín iriki. Que profeta takaran cheja Espíritu Santo ñamos konchasqaña. Emanes panesqa manaraj qaspichej tarikushaspan manaraj digo Qaspichej tarikus paikiñan qanqa wañupuinguines pariki chaymiriki Simeón qasfiakuran qaspichej tariki maymunay kay evangelio kashan entonces nisuman psina kay virgen purificada nisqaqa celebrakuman psina kay sutentapuni niwanchis no macha purificada imanaqtin imaraykuchis saqay tiempopi warmikunaqa wasinkupis ya kay onqo yawarwan onqospankuqa mana lluqsiq rachkasanku onko kapurankuta qharita o warmita onko kusqanku mahinaraq imaynachi karan tiempo riqsis qhari karan chayqa seguro más tiempo cha cuidakuranku wasipi aqnalla mana imatapas runakuna rikuchin sino wasillankupi tiyarqanku riki chaymantaña chay tiempo pasaqtiña rita atranku mayta templota anchiyarik mamanchis Virgen Mariapas riki puririrqan templota pero kaypi kasian solamente mana mamitanchis Mariachu rishan templotapas aswanpas pitawanmi apashan chaypi Qhari wawan kasqariki qharita wawachan kashan niño Jesús qharita kashan chayqa niño Jesús tawa presentación al templo nisqata apashan wawantawan imaraykuchis saqay tiempopiqa
jariwachan todo lo que es primogénito, o sea, primer guaguanco, imaps car o imaps cosas primera vez, o mijuipipas, o uywaku ininkups, uywanku nacemos en primero, presentan a casca templo marica. Aunque na jena ya che kariki puririran mamanchis purificada. Chayqa primera vez paypis riki puriripunan yapamanta onqokusqan qhipaman puririrqan temploma. Anchimanta mamita purificada. Entonces nuqanchis iglesianchis ujupiqa kunan p'unchaw celebracianchis mamitanchis purificarata ankirayku riki. Iskay cosa importante kunan p'unchaw evangelio tarishanchis ima la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús al templo nisqa. Yaqañas nariki saykurushanchis ña kuyariki qhichaypa mariki aswanta riki mat'ipaymasunchis imatan yachachiwasuma kay evangelio imaynatan nuqanchis purisuma imaynatan kayta actuasuma ankikunata yachachimasunchis riki kay takitacha kunanqa churayrusuma turay riki yaqasna saykurushanchis puñurushanchis icha imachakunachu ñapaykipash kashan turay napayrukuwaq chay imagina takchas churayrunapaq chaymanta programanchis qatirina napayrukuy turay apuraylla. Muchas gracias, siempre nos añanchaykuni director reverendo padre Bernardino, paita que hizo más programas Mantapacha. Hinallata noqapas napayrukuna kay comunidad Waitiripi, llapallan cristiano católico wayaqpananchikkunata waynata sipasta, llapachallankuta más que todo que a nivel de la decanatura folclore sol naciente de Paucartambo, Huancarani, hinallata Holqipata, Qusnipata, Ch'allabamba, chaymantapas kashanku kay chayladukunapipas llaqta masikunata kallpachamuykichishqa kaymanta pacha hinalla napaykuni Waitiripi, señoraypaq Remigia Waman Misa, wawachaykunapaq hima paykuna siempre ánimo que programanchis tuyarkuspaqa tusukusman purin que Dios yo pachan takiwan chayan panay no caps kusiskakani que programan sta manchena rik somasti kalpachariwan siana pariwan chek atendo churay kon sta mama que programaban chek wawan kunap somahtay nyawpa purin kay uñachita chinaram somahta kusis pay kunaps Dios pagina kausait apakoktin chisqa somahta puririn ko panay chaynan kashan kay sonap ishlado pipsiki chayna somaha Dios yo pachan takiwan takikus purinapaj encuentro con gahtims purinapaj ajnan panay chek semana say kornanchis pa somah yechakuna chakuna takinchis churayrusunchis. Churayrusunchis, chawpinayrusunchis kutramsuñariki. Kaymi kasihan programa kichis, katekistakuna remaining. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero no les dejaré solos, sino pediré a mi Padre, un intercesor, quien estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Taquimo y hermana, Espíritu Santupa. Espíritu Santo Taitai, yo yañeta cacharimuan, socotata quechariwan, Dios nitayo pachanaiba, Dios nitayo pachanaiba. Que se me
de Paucartambo, Colquepata, Huancarani, para la parroquia Chayabamba, Huancaro, para la parroquia San Salvador. Y cómo no saludar a mi madrecita Nieves Pineda, por Orgullo Melgar Puro. Vamos con ganas, con ganas. Lucía Maribel Sonco, Nieves Milagros. Y un saludo cordial para Carmen Rosa Quispecuno, Lidia Condori, siempre por Chayabamba. Y saludamos a la comunidad en Quilpata, Majopata, Mejia y Pata, a la comunidad de Mandirpuquio, Centro Poblado Chimor, Centro Poblado de Parobamba. Un saludo cordial para Solano, Tocán y Televán. Siempre hermanos, adelante, adelante, en estas alabanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, allá, Cristo reinará. aquí, allá, Cristo reinará. aquí, allá. Cristo reinará. Cosa chipkashara maymunayta riki Dios yupaychana takipas riki kay programa orqonta q'asanta ari traykun ñañaykuna chine nuqaykupas riki domingo a domingo kallpancharimuykiku kay mensajekunawan yachachikuykunawan atisqaykuman hina riki catequistakuna kanchis catequistakuna qankunaspas esforzakuychis puririch Santa Misaman qankunaspa número 1 kanaykichis riki maypipas chaypipas riki amayanuq hinachu qhillayankichis riki munaspalla rishanchis parroquiamanpas otaqchis jornada espiritual terashanchis permanente misaman rinchis man parroquianchiskuna machinchis nukiqa purinanchis maypipas chaypipas Dios manta tratakunchayqa huñukuykuna ña kashan parroquiapiña organizana kashan chaypas purishanallapuni riki retiro ña kashan chaypas retiromanpas purishana chay hina kaqtinqa ari riki kunanqa riki chaymunchis kay parte muy importante yachachikuy no imaynanpamanta nuqanchis kay fiestakunata kunariki yachanchis riki mamanchis purificada fiestanta imaynta nuqanchis celebración imayntata riki kay evangelios yacharichiwanchis chaykunata astawan nuqanchis ajuerisunchis astawan yacharichinakusunchis nuqanchis pura catequista pura hina kaqtinqa riki turay epifanio yacharichiwayku imaynanpamanta kay fiestakunata aparinanchis mensajikita quykuwayku llapallanchis kunanqa maki uyarisunchis wakinqa llank'an llank'an wayk'un wayk'un ubiqa qatin qatin wakinqa alistakushankutaq afanaykushanku riki Marta hina riki uyarishankutaq ruwashankutaq imataraq wakinqa ruwayashankupas riki pero qankunapas riki uyarichis yachikallantaqa riki hap'ikuychis kaykinchis palabraltapas chayqa practicaman churarisunchistaq Turay Epifanio qampaqmi microfonokuna kasyan. Muchísimas gracias panallay nisqayki hina ki programan suyariqkunapaq yachasqanchis hina imatataq kay primer partipi wayqikuna panaykuna sumaqta yachaykachiwanchis yachasqanchis hina wayqi panakuna kay sumaq programanchispi qhawarismunman uyarinchis hinaqa ñawpaqman imatan ruwananchis a veces sirki cargokunapi kanmi imaymana fiesta kay fiestapiqa hatunraq huch'uyraq huñuyukunchis tusuqkunapas tusuyunchis ichaqa manaya riki chaypi wayqipanaykuna pipaq tususqanchis yaychakunchischu porque muchas veces purificadamantata rimasyanchis mamitanchis Virgen Mariapas manaya necesariochu karantaq kay ñawpalima hinaqa sino queqa Dios taytanchis munayninmi hina kay presentaciones qatru ruwaran chayta ninchik purificación quiere decir nuqanchis sanamente fiestakunata ruwakusunchisman sanamente kay tusuytapas tusuyunchunchisman mana necesariochu kama munasqa wayqiykuna panaykuna anchinata imaymana rikushanchis riki chay junta sasachakuyqa nishu sinchi chaymi yaqapas referikun hatun ñanpi puriyman wayqiykuna panaykuna porque chayta ruwaspaqa manaya Diosta hinachu ruwanchis manaya nuqanchis yanqacha riki purificaciones chay sumaq Santa Misapas celebraykus chaymanpas risunman riki yanqa kay mana uyarisaq hinacha risunman riki wayqipanakuna entonces chayraykun nuqanchisqa Diostapuni como cristiano hinapuni qatikunanchis porque Dios niwashanchis ch'uyanchakuychis hamuychis waway entonces nuqanchistaq riki maykutinqa mana kasukunchis ingrato wawa hina kapunchis chaywan riki nuqanchisqa bensichikapunchis llallichikapunchis chayqa riki chay tomaykunapas ujiaykunapas inqakapunchis waqpiqa manaña Santa Misama rita munanchischu maykutinqa manaña riki confesakupas wakinqa rita munanchischu ajnallapin nuqanchista dificultadta churaruwanchis kay mana allin espíritu hinaqa mana cristiano hinachu puripunchis
punch ingakunch y me manam chureka punch aknata waypanaygon nuqanchis cristiano católico practicaman churana mana yuyaris con pacho kay fiesta kunapis purina cristiano ka y malas buenas ñawpaqman punin kay inininchis apa chaytaqchari kimunasqa wawan kasunchis mana chawaykikuna panaykuna llaqtamasikuna chayllatan panay kay pishi yuyaychaykuskayta llaqtamasikunatapas valiyukuni llaqtamasinchikunapas valiyukuni mink'ariyukuni ama puni tomayuqyay kachunchu llallisunpuña manalli espíritu ruwaynintaqa chayta ruwasman waykay panay nuqanchis ch'uyayta kay inininchispiqa taqichasun inininchista cristiano hinata hasta wañukapunanchikama nuqanchis qariki qispikuyta rinanchikama wayqpankuna puriksunchis. Ari kusa turay Epifanio maymanayta chayta nuqaykutapas riki rinch'alchiwankiku kay rimay kay mensaje kunawan ari kunarikusqanchis hina riki chaycha mat'ipayrusa turay Valentín quyruwanki tiempochata ya. Entonces turay Valentín allintapuni turanchis Epifanio rimarin imaraykuchis llaqtakunapi llaqtanchiskunapi kunan p'unchawkunaqa manaya nuqanchis Dios raykuchu nitaq mamanchis raykuchu imatapas manaña devoción kanñachu riki nisumampas hina pierdepunchis llapanta no aswanpas imataq devocionta ruwayapshanchis kunanqa qhatunapta qullqitaripi y qullqitariwantaq machana cosasta astawan adquiriyapshanchis riki mana aswanpas nuqanchisqa Diosman hinachu imatapas ruwashanchis. Bueno, kunan kaypi nuqa yacharichikuyman hina riki kashanman mamitanchis Virgen María fiestantaq purificado chayqa ari llapan warmipis nuqanchispis riki imata kunanqa a veces fiestaman nuqanchispuni akanchis número 1 qusanchistapis o wawanchiskunatapas tanqariq apariq no hakuchis waway qhawarikamun fiestata hakuchis rirushana chaykunas hamun qhawarakamushunchis chaymantataq machana cosaspi ima kayapshanchis aswanpis ima nisunmantaq nuqanchis mamanchis María imaynata wawata apariq ankinata nuqanchis warmikuna hina warmi kayninchis nuqanchis nisunman no waway kunanqa domingo fiesta del Señor y además de eso ima mamanchis purificada fiestan entonces hakuya nuqanchis risunchis primero taqa mayta Santa Misaman ankichikama riki Santa Misapi allin imatapas riki participayamsuma uyariyamsuma mensajeta chaymantataq practicapi churarisuma mataq ni misamanpas rinchischu nuqanchispuni chayqa imatataq nuqanchis educaciontapas wawanchismanpas qurisunchis imanispan nuqanchis educarisunchis imanispan atenciontapas nuqanchis pura wajanakusunchis nuqamanta qallarispa pacha no a veces nuqa rimayishallanin pero a veces Santa Misamantapas qunqarishallanin nuqapas no chay hina kaqtin catequistakuna qankunas esforzarikunaykichis kay fiestakunaqa mana nuqanchispaqa machanachu kashan catequista kayninchispipis nuqanchiraq primero kanchis fiestakunaman tiraspa uhaykushanchis chaypi machayakushanchis ima mana chaychu riki kama riki sino que aswanpis nuqanchisqa chikanta controlayakunanchis mana nishaykichu chaywanchu amapuni machankichaychu tomankichu ujiankichaychu sino hay que trabajarlo poco a poco también es cosa hermanos y hermanas chaykunata nuqapis kallpanchamukichis kunan p'unchawqa sumaqllaya rirukusun kay Santa Misaman participamusunchis llapanchis wawakunantin familiapi fiestakunachis llaqtaykipi kashanchikqa qampuni número 1 sumaqta puriri ñawpaqta y Dios man pone primero taga chimantaña riki cosas secundarios ña kama riki danza kuna qhawakuypas o chaypi ima actividades kunata ruanku chay secundario ya son eso no lo primordial es estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo y chaytataqcha practicamos churarisunmanta riki kunan kashanchis riki imanes año jubileo nisqapi riki chayqa chaykunata yacharichiwashanchis somos peregrinos de esperanza nisqata riki kunan wata kashanchis cada 25 años chay aparikun chayqa 2025 chaypi kashanchis chayman hina nuqanchispis puririsunchis que viva Cristo, que viva la Iglesia Católica, que viva nuestra mamita Virgen María chay hina kaqtinqa turay Valentín qampas mat'ipaywayku kay kunan p'uncha evangelio ñawinchasqanchisman hina Kusa riki kusa allimi riki chaypi munayta riki taytanchis rimpay shawaranchis riki ashwanpis huk yachaychata yachananchis porque catequistakunas rimaynanta siempre yachananchis punea hay veces riki culturalmente nuqanchis wajanchis virgen purificada nispaya pero ashwanpis iglesianchispiqa mana chindachu nuwashanchis ashwanpis riki kashan riki chay niswan riki presentación de Jesús en el templo taytanchis Jesucristuta presentar anchatapuni yachananchis kaqtam riki bajada de reyes nispanillankuta riki ashwanpis riki mana bajada de reyes sino epifanía del Señor anchakunata yachananchis pispismanta chis formakuytapuni munanchis chichi karan huk yachikuy chimantaqa waykuna panaykuna siempre presentación del Señor nishanchis riki taytanchistapuni presentación Jesucristo taytanchista templopi riki presentación Señor man ajatay nuqanchispis wawanchikkunatapas riki hasta wiksallanmantaraq nuqanchis ña nuqanchis
taytansmanta mañakunanchikña o padrinchikwan sacerdotenchikwan wiksallaparaq kashaqtinña wawchanskunatapas nuqanchis bendicinanchis, no bendicichinanchis. Hinallataq waykuna panaykuna naceroqtinpas apanta Señorman Padre Pascha kasharik chayñiqpi o toparinki pascha padrón chayqa siempre que wawachata bendiciachinaki genetrik nesun wakinkunaqrik ununchay nillankutrik entonces anchikunatapas ruwallasumantaqrik porque Dios manpunasha noqans apananchis nacimuqtin pachaqa porque taytanchis qhawashanchis chay wawataqa huk regalo hinallataq payman ofrecinanchis chaymantapas bautismumantapas llakikushanllanchistaq entonces anchikuna chay presentación de Jesús al templo qhawaykunapanaykuna entonces nuqanchis wiñaruqtinpas kaqllataq invitananchis mana ajna matrimoniamanchu nuqanchis guianakunanchis kay cristiano uhupi ashwanpas sacerdote kananpaq sichus warmi kaqtinqa huk hermana kananpaq ajnata nuqanchis guiarinanchis rimapanchis chayqa wawakunaqa entendenqakuwan a ver rezaqchu kanpas nillanqakupas o rinqakupas huk kutllapas chaymantapas riki mana pascha munanqachu chayqa riki mana pas señor wajanqachu chayqa mana chari hina wayqunapanaykuna chayta nuqa mañayku invitaymuykisman kunan rato riki chay oportunidadta churashani kay seminariopi niki wayqunapanaykuna kunan paqarin justamente riki lunes no haykunqaku riki kay discernimiento vocacional wawakuna riki anchini colegio tukuqkuna o sino colegio kashanku quinto grado anchikunan rinqaku seminarioman qankuna munanki chayqa mandaychis wawakichista paykunapas Dios taytanchisman richunku purichunku huk semana chillachu mana rinkuma huk semana chillaqa rinkumaya huk semana rikanqa chimantaqa riki qallaripunqa domingutaña huk kaq domingo riki anchimataña qallaripunqa tardenta entonces anchinatan padrinchis willakamun entonces wayqunapanaykuna seminario munashanki saykuyta chikukuna jovenkuna chayqa haykusunchis seminariomanpas riki huk qhawaq rikuqhinallapas ankisha chimantaqa gustunchik chayqa riki señor wajasunki chayqa quedakapincha hina kaqtinqa kunanqa riki nishutañasuna takchanskunamancha Ari takchanskunawan apaykuykunapas kashanpunitaqa riki apayrukusunchis mayta riki haqay parroquia de Amparaes, un centro poblado de Umapata, chaypi uyarimasyanchis turanchis René paypaqpas sumaq napaykuy hinallataq riki aqay diócesis de Huánuco nisqapi qankunapaq riki maymunayta kallpancharikuychis pronto vamos también llegar a Huánuco, hermanos de Huánuco hinallataq Junín, Huancayo qankunapaq riki maymunayta riki napaykuykunata riki aprichimuyki hinallataq hermana Alejandra Sedano por Huancavelica lirkay qampaq sumaq napaykuy en Lima llaqtapita hermanunchiskuna riki uyarimasyanchis Teodoro Sánchez, Ángel Sánchez paykunapaq maymunayta kallpancharisunchis hina kaqtinqa kaypiña Dios yupaychana taki ashtawan nuqaykupas kutir ramsaqku riki ripukunayku pasakunayku horas patapiñachi aramshayku hina kaqtinqa kaypiña Dios yupaychana taki. Le agradezco a mi papito que me ha apoyado para grabar estas alabanzas y a mi hermana también saludo a la hermana Virginia Yuto, esos hijos, Hans, Nelson, Mesías y Andy. La vida que yo tengo, que tú me has regalado. La vida que yo tengo, que tú me
kay piñariki programa kichis katikistakuna rimayni orqonta q'asanta riki chiriwan wayrawan parichinaykuspa chiyarimsiyayku turayku ñañaykuna qankuna chawpikichisma hina kajtinqa riki mink'akuypas kasyan riki hayk'aq nishankischa kay 21, 22, 23 de febrero, retiro de catequistas. Kankunis catequistakuna puririmunaykichis kanqa mayman kay escuela de catequesis rural nisqaman riki chaypin retiro aparikusianqa. Chaypaqya mink'asqa kashankichis llapaykichis willarinakuychis manachis riki wakinqa uyarimshankuchá qankunas pura willarinakuychis hamunaykispunin kanqa kay retiro kay 21, 22, 23 de febrero qallarinanpaq kursunchiskuna riki kallpancharikspay nuqanchis catequistakunapas riki puririsunchis kunanqa chay hinaqa riki chaymantañacha riki willakamshasaykiku riki hayk'aqmi kurskuna kanqa riki chaytaraq riki mink'arikamshaykiku riki hina kaqtinqa kaypiña riki ñayanchis Raimunda Vargas Wilka haqay q'asqa llaqtamanta comunidad cristiana de Q'asqa Pampa parroquia de San Juan Bautista de Q'asqa paypas riki hump'ipas sut'ullaña riki qoqa q'ipiyusqa kaypi rimaqkunapaq hamuyusqa chayqa napayrukuy-qampis ñataq tukuyarapshanchikña kay programanchis catequistakunaq rimaynin. Ancha munasqa hermanoykuna, muchísimas gracias hermano Valentín, hermana Rosemary, hermana Epifanio, qankunaykichispak atun ñapaykuy ki q'asqa llaqtamanta pacha ichaqa nuqapas ñapayrukusaq yariki kay programa catequistakunaq rimayninman nuqapas hayk'us chayaramun chayqa rikunan domingo virgen purificada llapachallaykichispaqmi hatun ñapaykuy q'asqapi riki hermanos catequistas, hermano Eloy, hermana Manuel, llapachallaykichispaq ichaqa ñataq programa tukurushasqaña chayqa hermanoykuna hatun ñapaykuy Dios papanchis sutinpi qankunaykichispas muchas bendiciones sapankaykichispas chaylla nuqapas hayk'us chayraman muchas gracias hermana Rosemary. Kusa ñañanchis Raimundo riki sumaqta riki ch'uñu faceta papawayk'uqta aychkanqa tirachimusqa riki chita desayunaramsaq nuqaykupas kallpanchasqa riki Santa Misamamas purrikunaykupaq riki. A ver, despediyakapusunchis Turay Valentín, despediyakapuy. Kusa wayqikuna panaykuna taytanchispaq munayninpiqa kunan p'unchaw domingopi riki llapan familianten hakusha Santa Misaman riki huk domingutaña riki rikunarupsunchis tuparusunchis uyarinarusunchis wayqikuna panaykuna siempre taytanchispaq sementa compartichis qankunapas urqurimunchis huk programata catequistakunaq rimaynin llaqtakichiskuna wayqikuna panaykuna hina katinqa huk domingo kamaña. Kusa hinaqa riki Turay Epifanio despediyakapuy. Muchísimas gracias panay nañata ñanchakuni llapallan llaqtanchiskunapi uyariqkunata waynakunata sipaskunata kuraq taytakunata mamakuna siempre wawanchitaqa riki incentivasunchis nisqanchis hina kay vida sacerdotal nisqaman vida religiosaman nisqaman anchipia nuqanchis munakuytaqa chaskisunchis chay hinaqa ancha wayqiykuna panaykuna anchatamuna añanchakuykis sulpanchakuykis urpi sunquy qankunapaq Diosninchis ancha hatun piqukusunkichis kay bendicionin purikusqanchis llank'akusqanchis tukuy maypi kasqanchis wayqinaykuna nuqawanqa wayqinaykuna sumaqta huk p'unchakunaña tinkursunchis toparsunchis kay sumaq programanchismanta pacha. Hina kaqtinqa ari Turay Valentín, Turay Epifanio, hina kaqtinqa ari nuqaykupas lluqsirimayku piqpa munakuyniwan primertaqa Dios taytanchispa munakuyniwan ariqa qankunapaq riki lluqsimurayku programaykichis catequistakunaq rimayni añanchakusunchis director espiritual Padre Bernardino Turpo Estrada hinallataq riki kaypi llank'aqkunapas kashaykuy yanapaqninkunapas riki Turay Valentín, Epifanio, hinallataq hermano Federico, hinallataq ñañaykichis panaykichis Rosemary Santa Cruz hanampa hina kaqtinqa tupananchis tinkunanchis kamaña kaymi karan programaykichis catequistakunaq rimayni año jubileo peregrinos de esperanza. Hatun chipaq yupaychayninchis kachu Dios yayapaq, Dios churipaq, Dios Espíritu Santo paqpas wiñaypaq, aleluya. Inti kenya tapas, uy vacuna tapas.
Aychana takikunawan Luis Wamanquilla Asunta Ñawpaqllaman puli qankunapas purisyaychis Catequistakuna rimayni. Tupananchiskama, tinkunanchiskama, Dios pasaminchay niwan ripukusunchis.